tæt på. Se med tirsdag kl. 20 på TV2 eller på TV2 Play, når du har lyst. Årgang 0 præsenteres i samarbejde med Verisure Privatalarmer. Station 2 uopklaret. Vi sætter igen fokus på de uopklarede forbrydelser. Forbrydelser, hvis ofre dagligt lever med uvidshed og tvivl. Vi følger op på jeres henvendelser i jagten på misbrug. I skal bare sende en mail. Din viden kan opklare sagerne. Station 2 uopklaret. Torsdag 20:50. Så det skal være far. Ja. Hvorfor sagde du ikke det i går? Lad mig nu være, vil lige se. Se med den 3. februar, når der er premiere på en ny sæson af Shit Happens. After arrest and before trial comes jail. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. We see a lot of the same people coming in. We have probably a 70-80% recidivism rate. At nighttime, most of them are under the influence of alcohol. So they'll be depressed, or sometimes they want to get in a fight. But either way, it's our job to take care of them and make sure the facility runs safely. Knock it off. Put it on. There you go. Good enough? Kill all you guys. Here's your actually the deputies to do their job. I wanted to search the 20 Mexicans after rocks. Yeah, listen to me. Oh, what are they too tough for you guys? Yeah, I make a